District 32 nizo zitirwa harukararo wo kubaha kareburebu ko kubaruka endwara ya Ebola omucyange cya Rwenzori. District mushanzo nizo zitirwa harukararo kandi cyegegwa na yerumu nga district ya cyegegwa uburwaire bwa Ebola bwikayiremu emirundi nyingi twabugeraho mwaka gwa 2022 twabugeraho mwaka gwa 2025 kandi ukabayire no mwaka gwa 2028. Nshongeji egemeserize by'amagara n'abebembezi b'ebitongore bikurebera empungi okutandika kutema empindo kureba kuba kutangira endwara egi. Omuntu anyakwina uburwaire bwa Ebola n'abaina omuro then nasobora kuturuka kusasa munda kusasa mu kifuba kukora nasobora no kugira nkorohere baitu rutatonyokere. Whenever you get a whistle blower that there is a suspect here, please, I call upon your quick response. Let us not have our patients, our suspects in the holding centers for a long time. Obwoba n'ubwingi abo kuba cyegegwa teyina ambulance yona bwanyuma ya government okugumaneza bahaba kazi kwatijaga. Our ambulance got a problem, got an accident, and now here we are in such a situation. If it is announced that there is a suspect or a confirmed case and possibly a vehicle or any other vehicle is somewhere, how do we manage? This is a situation where we need some coordinated effort. Tujja kutangatanga na bebembezi bona abo mukampo ababeta barwasi gongere tangatangane na aba VHTs bona tubahereze amakuru wabo tubahereze n'ubutumwa baragenda bakagambira abantu. Abaturu mu district age hatano bashabwa kura tirenje n'urugoze by'amagara okurwana sendware egi. Omuntu kwa kubafa mutamanyire ekimwisire cyonyine asemere kuzikwa abasaho batendekerwa habwo kuba omutumbi mugutura. By'amagara mu district ya Cyegegwa bariyo barebuze empungi 3 ezihereze kuruga Kongo kwija kuzikira abanyabuzare Gashaka Philip Marangira.